Siyahlangana njalo babukeli lani balaleli elisemakhaya emadolobheni endaweni ezitshiyeneyo. Siyabonga uNkulunkulu ukusipha elinye ithuba ukubana singene elizweni lakhe, singene esifundweni. Abanye besilani kuvike epheleyo la kumaviki amaningi adlulileyo. Abanye siyahlangana lana okuqala kuyona liviki. Sengathi uNkulunkulu angalibusisa abelani nxa siba lathi singena kusona isifundo. Sizangena kusona isifundo sakuyona liviki, isifundo se-14 njengemihleni. Ngilabo abafundisi abasithungamelayo kusona isifundo sakuyona liviki. Ngilomfundisi uLolama Chuma, ngibe lomfundisi uLungile Sitsha abazasithungamela kusona isifundo. Mina yimfundisi uIvan Siziba. Nxa singakangena esifundweni kulezinto eziningi esihlangana lazo emakhaya, emsebenzini. Abanye siyagula, abanye siyagulelwa, abanye ngenxa yomkhuhlane onalo ecorona ukhona. Kunengi esesingene phakathi kwabo. Abanye imisebenzi isimile, isiphelile. Manengi ama-challenges amanengi esesibhekane lawo. Sifuna ukuthi sithathe leli thuba ukuthi sincenge uNkulunkulu angenele ezimpilweni zethu, angenele empilweni zenu. Sikhuleke ukuthi uJehova abe lomusa kithi, asenzele lokho esingezake sizenzele khona thina njengabantu lapha esikhona. Sithatha leli thuba ngilinxusa ukubana landi ngahlanganyela kuwona lomthandazo nxa umfundisi uSitsha esikhulekela. Mfundisi, cela ukubana usikhulekele, ukhulekele abantwana bakaNkulunkulu abasendaweni ezitshiyeneyo. Asikhulekeni. Baba wethu sezulwini, siyabonga ekseni ithuba lokusondela ezinyaweni zesiphambano. Siyabonga ngempilo osiphe yona ngamunye endaweni ezehlukeneyo lapha esikhona. Sinanzelela njalo ukuthi bakhona abanye abagulayo labagulelwayo ngasona lesi sikhathi. Abanye baphakathi kwezinhlupho ezitshiyeneyo ezokulahlekelwa imisebenzi. Abanye kabalazo indlela zokuziphilisa. Siyacela sengathi wena ungangenela empilweni yomuntu ngamunye, ugcwalise indingeko zethu ngamunye. Sinikela sona lesi sifundo sanamhlanje lona leli viki esandleni sakho. Siphe ukuqedisisa nxa singena phakathi kwaso. Siphe njalo ingqondo ezikhaliphileyo ukuze sibambisise amaqiniso alesi sikhathi. Ukuphila kwethu sonke kufihlwe esandleni sakho. Ngomthandazo wethu ukukholwa egameni leNkosi uJesu. Amen. Amen. Siyabonga mfundisi. Bafundisi ngiyalamukela njalo nxa singena kusona isifundo lapha esikhangela khona iBhayibheli lesiprofeti. Kusona isifundo lani balaleli sizakhangela iBhayibheli lesiprofeti, sikhangele futhi imbali lesiprofeti ukubana imbali iqakatheke okunganani kusiprofeti. Njalo futhi okunye sizawukhangela okuqakathekileyo isimiso somnyaka losuku ngesikhiwa lokho abathi i-year day principle ukubana kuchasiswa ngayiphi indlela. Njalo futhi sizananzela ukuthi kuziprofeti lezi esizifundayo kulempawu ezinye ezitholakalayo, ezinye singazwisisiyo, esizazama ukubana sizizwisise kusona isifundo ukubana lapha nxa kukhulunywa ngalokho kukhulunywa ngani, lemibuso eminye engaba nzima ukubana sizwisise ukubana kukhulunywa ngani. Bese sikhangela futhi lokwahlulelwa. Abafundisi, mfundisi Sitsha, mfundisi Chuma, sinanzelela ukuthi nxa sikhangela eBhayibhelini, nxa sikhangela iBhayibheli, sikhangela isiprofesi, siyananzelela ukubana isiprofeta esisithola eBhayibhelini siyasincedisa ukuthi sibezazi ukuthi singobani. Njalo siyasincedisa futhi ukubana sisiphe ulwazi ngothumo lwethu esiliphiwe nguNkulunkulu. Sizananzelela ukuthi ngitsho labo khokho emuva le amaKristu endulo ngale babelandela indlela ethile yokuchasisa isiprofeti. Singasichasa njani isiprofeti? Singasizwisa njani ukuthi sibamba amaqiniso aseBhayibhelini ngesiprofeti, sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kithi, ikakhulu esiphila ensukwini zanamuhla, ensukwini zokucina. Sithini bafundisi nxa singena kusona isifundo? Ngizaqala ngawe mfundisi Chuma bese ngisiza kuwe mfundisi Sitsha. Okay, kumbe siqale ngokufunda indinyana ekhanda. Kulungile mfundisi, singafunda uDaniel 8. Mfundisi Sitsha ngasifundela indinyana okwaziwa ngekhanda
uDaniel ngo-8 ivesi nyelika 14. Daniel 8:14 ithi yona wasesithi kimi kuze kube zintambama lekuseni okuzinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu kube sekuhlanjululwa indawo engcwele. Siyabonga mfundisi. Uthena kuzaba zinkulungwane ezingake ezimbili lamakhulu amathathu 2300 years. Laphana eBhayibhelini kusetshenziswe 2300 days insuku. Kodwa nxa sikhangele eBhayibhelini insuku lezana usuku lumele umnyaka. Okay. Nxa sifunda esiphrofethini. Uthena lezo nsuku ziza dlula bese kusiza ke ukuhlanjululwa kwethempeli. So ngezinye indlela indinyana ekhanda leyi isikhomba kakhulu esikubiza sithi kwahlulela. uJesu engezi kuona lumhlaba ezethatha bakhe kuzaba lesikhathi lapho kuzaba khona ukwahlulela esikubiza ngesilungu ukuthi investigative judgment. Okay. So kuthi ukuthi isifundo salamhlanje sincedisa thina ukuthi sazi ukuthi lokho kwahlulela kuzaqala nini, kuqale nini, kusiya phutsha nini. Ngoba uJesu nxa esiza kuona lumhlaba nxa esiza kwesibili kuthi uze sinika umvuzo. Yeah. Kuthi ukuthi yes ngezindlela labavuswa emathuneni ekuzeni kwakhe kwesibili bavuswa sebejajiwe kudala ukuthi baphiwe umvuzo. So umuntu omrewardayo kumbe omnika umvuzo ngumuntu osudecide kudala ngempilo yakhe. So kwesinye isikhathi sasicabanga ukuthi hayi kwahlulela kuzathatha indawo ngemva kokuza kwesibili kaJesu, but kodwa kulokwahlulela lokho yikho isifundo sethu esigcile kakhulu kikho. Ukwahlulela kuzathatha indawo, okuthatha indawo kusukela ngo-1844 kusiya phambili. Siyabonga mfundisi. Mfundisi sithi singachasisa njani isiprofeti ukuthi sibe kwazi ukuthi isiprofeti siqalisile njalo kwenzakele khonokho ilizwi likaNkulunkulu elikukhulumileyo ngesiprofeti. Singasichasa njani indlela eyiyo esetshenziswa? Nginanzelela ukuthi kusukela emuva lendulo kuze kuzofika khathesi kulendlela eziningi ezisetshenziswa ukuchasisa isiprofeti. Singasichasa ngayiphi indlela eqondileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi ngeqiniso lokho kukhulunywayo kwenzakele kumbe nanku kuyenzakala? Well, nxa sikhangela isiprofeti seBhayibheli sizananzela ukuthi sicacile indlela uNkulunkulu asiveza ngayo, ikakhulu eveza amaqinisa eBhayibheli. Sananzela ukuthi ikakhulu kulesi sifundo esingena kiso namhlanje sananzela ukuthi lokhu uNkulunkulu akuveza ngabaprofeti bakhe eveza funa imbali yomhlaba kusukela ngesikhathi esithize. Namhlanje ke sakhangela sisukela ekuqaliseni kwalokho esingathi yimibuso yomhlaba. Uqalisa khona le embusweni weBhabhiloni. iBhabhiloni eyiyo eyabunjwa nguNimrod, ozala ke laba oNebukadnezar and so forth. Uzananzela ukuthi ke imibuso ilandelana ngendlela uNkulunkulu akubeka ngayo. Ngezinye indlela nxa sikhangela ke iBhayibheli lesiprofeti, injongo yalesi sifundo sanamhlanje ukuthi sinanzelele ukuthi kambe lokhu uNkulunkulu akukhuluma ngabaprofeti kuyenzakala yini, kuyagcwaliseka yini, njalo siqhathanisa futhi funa lezi profeti ezikhona kulezi nsuku abaprofeti abaningi abaphumileyo kambe bakhuluma yini iqiniso, ukhona yini abakhulumileyo okugcwalisekileyo yini okwenzakeleyo njalo kwesikole eBhayibhelini lapha. So ke isifundo sanamhlanje mfundisi engakutsho ngamafitshane nxa singena phakathi kwaso ukuthi kule ndlela kumele siyinanzelele nxa sichasisa isiprofeti seBhayibheli. Kulamabala amanye athize asetshenzisweyo angatsho kanye khona lokho akutshoyo abe elenye incazelo njengoba kuyisiprofeti. So sawukhangela ngokujula nxa siqhubeka ngesifundo. Siyabonga. Nginanzelela futhi ukuthi kakhulu iBhayibheli lona ngokwalo lisebenzisa indlela yomlando kumbe indlela yembali
ukuchasisa isiprofeti. Inanzelela futhi ukuthi uJesu laye nxa sikhangele encwadini kaLuka ngo21 ivesi lika 20 siya ku22 ekhuluma kakhulu ngoDaniel isahluko ngo9 usebenzisa yona indlela yemlando kumbe indlela yembali ukuchasisa. uPaul la encwadini yabaseThesalonika besibili la usebenzisa indlela efananayo yona le eyembali. Okungenza ngithinte lokho ukuthi nxa singakhangela isahluko sesibili lapho esihlangana khona lenkosi uNebukadnezar ephiwa imbali yomhlaba. uNkulunkulu wenza ngabomo uThixo ubefuna ukuthi asebenze uNebukadnezar amfake phakathi kohlelo lwakhe uNkulunkulu. Kwase kusiba kuyo uNebukadnezar ukuthi avume ukuthi abe sehlelweni kaNkulunkulu kumbe angavumi ukuba sehlelweni kaNkulunkulu. Nxa ungayikhangela ngitsho la ngendlela mfundisi Chuma uDaniel ayichasisa ngayo, ngifisa ukuthi lithinte mbijana ngakho lokho ukuthi imibuso le iyalandelana iqhumane kusukisela kulo kulandele lo kungela sikhala kungela kwahlukana phakathi kuze ufike ugcineni kwesikhathi. Lithini ngendlela imibuso le exhumana ngayo ikakhulu nxa sikhangela indaba yokuchasisa isiprofeti eBhayibhelini? Mina enguthandayo lapha kuDaniel 2 indlela okuchasiswa ngayo iphupho lenkosi uNebukadnezar. Lapha ebonisa isithombe lesane sasilekhanda legolide lesifuba lezandla ezesiliva lesisu bronze kubuye imilenze ensimbi kubuye inyawo kuhlangene insimbi udaka lensimbi. Yes. So engunanzelelayo lapha ukuthi ngase sibuye kuchasiseni isiprofeti abanye abantu nxa bechasisa iBhayibheli bayagqila kakhulu kuma commentary right ama commentary amabhuku achasisa iBhayibheli right. Kodwa okumele sikunanzelele lapha ukuthi isiprofeti silendlela yaso esichasiswa ngayo lapho sisebenzisa iBhayibheli ukuchasisa iBhayibheli. Ngoba lapha nxa sibala ngesithombe lesiyana uDaniel uyaletha ingcazelo. So ingcazelo isukela kuvesi ngu38 lapha thina kuNebukadnezar inkosi kunike amandla okubusa nxa eqhubeka ilast part of verse 38 uthena wena olikhanda legolide. Ingcazelo isiqalisile khona phana kuthi ukuthi iBhayibheli lona ngokwalo liyazichasisa uthena ngemva kwakho kuzabuya omunye umbuso kulandele futhi omunye umbuso webronze kubuye omunye umbuso wensimbi. And into ukuthi uzunanzelela ukuthi ingcazelo kaDaniel yayingcazelo eyiyo yikuthi uzananzelela ukuthi izinto eziningi eBhabhiloni zazenziwe ngegolide. Uthi yona ulikhanda legolide ubukhangela isiliva iMedo-Persia layo yayisebenzisa isiliva kakhulu. Ibronze ibronze iGreece yayisebenzisa ibronze. Then insimbi iron iRoma yayisebenzisa kakhulu insimbi. Amanye ama-historian bazibathi bona yi-iron monarchy. So okuqinisayo ukuthi ingcazelo yeBhayibheli iqinisekile. Ngiyabonga mfundisi. Sithi maybe ngingafisa nje ukuthi sibe le overview kumbe sibe lalokho sikhangele nje isiprofeti sona lesi uNkulunkulu asivezela uNebukadnezar kuDaniel chapter 2. Sinanzela ukuthi uNkulunkulu indlela akhuluma ngayo lo Nebukadnezar ukhuluma ngendlela uNebukadnezar xa singadinga imbali yakhe umuntu wayekhonza izithombe. Umuntu wayengamkhonzi uNkulunkulu wayekwazi ukukhonza izithombe. So uNkulunkulu umvezela amaqiniso embali esebenzisa lokho akuzwisisayo. Njalo amaphupho vele babekhona. Babekholwa futhi amaphupho. So ke nxa uNkulunkulu ekhuluma lathi zama ukuthi ngilethe application laphana. Xa uNkulunkulu esifinyelela usifinyelela lapho esikhona ngendlela esizwisisayo. Bese sinanzelela ke imbuso yona nje ukufundisa uJuma ekhulumela laphana.
sithola umbuso wakuqala uNkulunkulu ayovezile ngesithombe lesiyana ngithi uchasile ukuthi ikhanda legolide isifuba lengalo zesiliva amathangaza wethusi imilenze ensimbi lenyawo uhlangene khona udaka lensimbi okusitshoni khona lokho nguchase ngamafitshane sananzela ukuthi igolide laliveza umbuso weBabylon owaqalisa ngo605 kusiya ngo539 BC then ke isifuba lesiyana esesiliva lengalo zesiliva kwakuveza umbuso weMedo-Persia owaqalisa ngo539 wakuma ngo331 BC then ke nxasuka lapho sibona umbuso kaAlexander the Great konke lokhu sikubona kugcwaliseka isiprofeti waqalisa ngo331 wakuma ngo168 BC suka lapho songena ke umbuso wamaRoma akhulume ngawo umfundisi esubona uqalisa ngo168 usiyakuma ngo476 AD wawuchitheka lo mbuso lana emazwaneni laphana iBhayibheli ithona ke nxa kwasesemazwaneni laphana kwasohlangene udaka lensimbi umbuso wamaRoma lo owawulezizwe ezingu10 ngoba ola imbuso engu10 ngasikhathi sinye sithola ke lo umbuso uDaniel nxa ekhangele kusiza omunye umbuso ofika uchaye oyelitshelelana ofika uchaye emazwaneni isithombe lesana sichitheke kube ngumule lo umbuso kaJesu so ngamafitshane ngizama ukuthi ngithi mina uNkulunkulu imbali yomhlaba yonke wayendlala ngaleli phupho likaNebukadneza kube kanti ke lona leli phupho elifana nayo ngale uDaniel usebenzisa okunye futhi utachasise imbali efana nayo esetshengisa ke sekhuma lo mprofeti uDaniel. Siyabonga mfundisi. Nginanzelela futhi njalo ukuthi phakathi kwezikhali eziningi ezisetshenzisweyo ukuchasa iBhayibheli abafundi beBhayibheli labanye abakhangelisa ukuthi iBhayibheli singalizwisa kanjani bayaphuma ngisho iBhayibheli lonangwalo la lumkondo kumbe lesisikhali esokuthatha usuku lumela umnyaka umfundisi uthumuke wakuthinta lapha ukuthi usuku olulodwa lumela umnyaka sithini ngayona le ndaba yokuthi usuku lumela umnyaka ekuzwisiseni isiprofeti seBhayibheli ukuthi usuku lumela umnyaka njengokuthi ingxenye kumbe usuku olulodwa lumela iminyaka engu10 kumbe lumela iminyaka enkulungwane sikuzwisisa njani yona le ndaba ikakhulu nxa sizazwisisisa isiprofeti seBhayibheli njalo futhi sikhangele yona le ndaba yesithombe lesi esitsha kade sithinta ukuthi ngendlela esendlalwe ngayo sikhamba sigcwale iminyaka eminingi angithi nxa ngakufanga ngawona lama amabala ukuba nxa sisebenza wona lumkondo wosuku lumela umnyaka angazi ukuthi sikubamba njani khonokho sikuzwisisa njani. Nxa ukhangela i-memory verse yalamhlanje uzananzelela ukuthi ikhuluma ngokuhlanjululwa kwethempeli so ukuhlanjululwa kwethempeli lokho iverse leyi ithi yona kuzathatha indawo ngemva kweminyaka engu-2300 inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu so iminyaka leyo nxa sibala kugwalo luka-Ezra isukele esikhathini lapho eminyakeni lapho inkosi uArtaxerxes eyanika umlayezo wokuthi kakuye kwakhiwa ithempeli kusukela kuwona lowo mnyaka oka 457 BC nxa usuka ku 457 BC uEda i-2300 days okuyiminyaka ngoba umnyaka umele usuku lumele umnyaka abanye bengabe bezibuza ukuthi sikuthola ngaphi ukuthi usuku lumele umnyaka so lokho sikuthola ku ebhukwini lamanani Numbers 14 verse 34 ingabe sithi ulayo mfundisi lako Ezekiel 4 verse 6 okay umfundisi uzasibalela amanani akusibalele mfundisi amanani ithena lapha verse 34 amanani 14 njengokwenani lezinsuku elahlola ngazo ilizwe insuku ezingamachumi amane usuku
ngomnyaka usuku ngomnyaka lizathwala ububi benu iminyaka engamachumi amane lazi ukufulathela kwami. Okay, so nxa usuka ku 457 ufaka iminyaka engu 2300 iphelela ku 1844. Okay, so kuthi ngo 1844 nxa sifunda iBhayibheli kuhle siyananzelela ukuthi ukwahlulela ezulwini kwaqala. Sikhuluma kunje kulokwahlulela okuthatha indawo ezulwini. Umuntu lamhlanje ozinanzelela ukuthi uyisoni avume izono zakhe ngenxa yokuthi uJesu usimele endaweni engcwele ezulwini. Izono zakhe ziyathethelelwa ukuthi izono ziyathetheleleka lamhlanje as long as uJesu esasimele. Ngokufana nayo futhi lamabizo abantu alokhe edluliswa. Ekuzeni kwesibili kukaJesu, uJesu enithena nxa ubala kuSambulo 21 iverse 12 uthena ngiza lo mvuzo ukunika ilola lo ngemisebenzi yakhe. uJesu nxa esebuya uze kuza ukusinika imvuzo, either ukuthi unikwe imvuzo empilo engapheliyo kumbe ukulahlwa. Ungazibuza ukuthi kathi manje i-decision kumbe isinqumo sokuthi umuntu alahlwe siyabe senziwe nini nxa umuntu uJesu nxa esiza ebuye ezenika umvuzo, okuveza ukuthi uJesu engezi kubona lumhlaba, imbali yawona lumhlaba lokho isaqhubekela phambili kulesikhathi okuza kuba khona lokwahlulela okuyikho lokho akhuluma ngakho kundinyana ekhanda. Ngiyabonga mfundisi. Mfundisi sithi uthini ngale indaba yosuku lomnyaka, usuku lomnyaka? Maybe ukubalekisa khona phana kulamavesi athize eBhayibhelini engabalisa lapha. Singafunda uDaniel 7 verse 25. Sifunde njalo uDaniel 8 verse 14, sifunde uSambulo 11 iverse 2 lo 3. Ngizama nje ukuthi ngirefer emavesini lawa. Ngizakhangela uDaniel 7 verse 25. Lapha okukhulunywa khona ngokuthi lo umbuso uzahlukuluza abangcwele okwesikhathi, izikhathi lengxenye yesikhathi. Sizananzela ukana ukuthi ngesikhiwa ithi yona for a time, times and the dividing of time. Sikuchazela nxa sichasa sebenzisa le principle day year principle kumbe eyomnyaka kumele usuku kumbe usuku lumele umnyaka. Sananzela lapha ukuthi nxa kuthiwa isikhathi kuvezwa umnyaka. Nxa kungathiwa izikhathi kusho ukuthi iminyaka emibili. Nxa kungathiwa ingxenye yesikhathi kusho ukuthi i-half a year kumbe ingxenye yomnyaka. Pho-ke nxa sikhangela ke le ivesi sananzela ukuthi nxa kuthiwa khona uzahlukuluza for 3.5 years, angithi kwe 3.5 years, sekulula ke ukuthi nxa sisebenzisa inyanga zethu ezikubala kwethu kwalezi nsuku, anti inyanga sazi ukuthi umnyaka sazi ukuthi kule nyanga ezingaki ezingu-12 angithi. So siyamultiplya u-12 by 3.5 angithi bese kusiphani laphana, bese kusipha lokho esingathi thina yi-42 months angithi. Inyanga ezingaki ezingu-42. Ungangale kuSambulo chapter 12 lo 13 kuvezwa izinyanga zona lezi ukuthi uzahlukuluza okwezinyanga ezingaki ezingu-42. Isikhathi esifananayo 3.5 kunywa ngombuso munye lapha onalwana ovezwe kuDaniel lo vezwa ngale kuSambulo chapter 13. Ungaqhubeka futhi kuSambulo chapter 12 verse 6 ikhuluma nge-1260 days, khuluma ngensuku eziyinkulungwane namakhulu amabili lelani lamachumi ayisithupha, 1260 days. Kuthiwa khona lapha ke i-day year principle, insuku lezi zimele iminyaka. Kusho ukuthi ke lapha ukuthiwe days nasiyaguqula sithi years, iminyaka le. Siyabonga. Nginanzelela ukuthi eBhayibhelini kula lokho esithi ngiyadlula kikho nje lokho ukuncedisa ukuthi kula lokho esithi classical prophecy ngesikhiwa njalo futhi kule apocalyptic prophecy ngesikhiwa. Sinanzela ukuthi ungakhangela iclassical le ngendlela echasiswa ngayo
zinsuku kumbe iminyaka esiphiweyo mfundisi sitsha njengoba injalo siyithatha njengoba injalo chumo njengokuthi abantwana bakaNkulunkulu eIsrayeli baseGibhithe iminyaka engamakhulu amane 400 angithi njengokuthi abantwana bakaNkulunkulu bathunjiwe iminyaka engu70 baseBhabhiloni asoziprofita leziyana kodwa sithatha njengoba enjani injalo bese sikhangela ukuthi iminyaka le ngendlela efaka ngayo nxa usuyiqathanisa le apocalyptic kumbe lesi prophet isi prophet iminyaka yesi prophet uzananzela ukuthi iminyaka yesi prophet ilethwa ingathi mfitshane kodwa yona ithatha izigaba ezinjani ezinengi njengawona le amanye ekade uyithinta eyensuku 3.5 days konke labo 42 months nginanzelela into eyodwa lapha engithathekisileyo ukubana ibala lolele lokuthi insuku nxa ungalifunda kuhle iBhayibheli liyazichasisa juma nje ukuthi iBhayibheli onango liyazichasisa uDaniel labangani bakhe ungakhangela usahluko sokuqala ngo5 verse ngo18 iyathinta ukuthi ekupheleni kwezinsuku beqeda isikolo sabo kodwa siyana ibala elisetshenziswa lapha zinsuku kodwa siyananzelela ukuthi uDaniel bathatha iminyaka emithathu bese isikolo njalo futhi uzananzelela ukuthi kusahluko sesine iverse ka34 kuyathintwa ngubana ekupheleni kwezinsuku inkosi uNebukadnezar ingqondo zayo zabuye kodwa siyananzelela futhi ukuthi ibala elisetshenziswa izinsuku kodwa siyazi ukuthi uNebukadnezar walahlekelwa umkhumbulo wakhe kweminyaka eyisikhombisa so siyananzelela ukuthi amabala lawa ngendlela asetshenziswa ngayo abesetshenziswa ekhomba eminyaka usuku likhomba umnyaka usuku likhomba umnyaka kodwa lokho kithi lakubalaleli asingakusanganisi singakuhlanganisi lensuku zendalo ngoba bakhona abanye bayakuthi hayi ukuthi nxa kusithi ukuthi usuku lumele umnyaka okholwa ku-evolution usezagijima ukuthi hayi iBhayibheli ke linjani liyasikhulula ukuthi usuku lumele umnyaka eze-creation ezendalo vele zimi njengoba zinjani zinjalo nginanzelela kuDaniel 7:8 bafundisi lapho ukubana sihlangana lo mbuso othile ovukayo angazi ukuthi liwunanzelele yini umbuso othile ovukayo lapha oyiwo chuma nxa sesiya khangela ngendaba zokwahlulelwa uNkulunkulu awudilizayo ekucinene awudilizayo umbuso lo eseyahlulele abese udiliza umbuso lo iwuphi uvuka ngaphi ubonakala njani umbuso lo singawazi njani ukuthi iwuphi umbuso lo chuma ngicabanga ukuthi umlaleli kumbe abanye abalaleli bengabe bengasezi ukuthi sesiya ngaphi but ngicabanga ukuthi kulama verse ake afundwa ngusitsha ireference ayenzileyo ekhuluma ngeminyaka engu 1260 ukuthi kuzaba lo mbuso loba kungachaziswanga ukuthi umbuso wangona yiwuphi kodwa kwakukhulunywa iBhayibheli lapha likhuluma ngombuso ohlukuluza abangcwele benkosi okweminyaka eyi1260 iminyaka leyo sizaphonga ukugijima ngenxa yesikhathi ngoba iminyaka leyo iqalisa ku538 AD isiyagcina ku1798 ungakhangela ukuthi iminyaka ukuthi mingaki between phakathi uzathola ukuthi i1260 kwakulibandla elalikhona ngeMiddle Ages kwakulebandla eliyi1 kuphela ngaleso sikhathi elalihlukuluza amaKristu abantu ababefundisa amaqiniso aphikisana lalo abanye bathi iPapal Church abanye bathi iPapacy abanye bathi ibandla iChurch in the Middle Ages and so on but ayisikho esigcile kikho mina mbone ngani isifundo lesigcile kakhulu ekwahlulelweni okwaqala ngo1844 ezulwini yikho kuqondana lami namhlanje njengomKristu ophilayo namhlanje ukuthi impilo yami ngiyayilungisisa yini ngiyasondela kuJesu yini izono zami ngiyazivuma yini ukuze uJesu esendaweni engcwele angithethelele so nxa kubuya kulona lolu phondo oluncane kulokho kukhulunywa ngebandla elifana naye elalihlukuluza amaKristu eliyaqhubeka futhi lapha kukhulunywa ngalo lifananiswe lani lo phondo oluncane indaba sitho njalo ukuthi lapha kuqanjwe iminyaka eyi1260
iminyaka le 1260 iyalingana le 3.5 years eku Daniel 7 verse 25 lapho uphondo oluncane lihlukuluza amaKristu unga multiply u300 3.5 years 3.5 years how many months kanje 42 months and if 42 months times 30 kuba how many days 1260 days or years kuthi uthi ibandla lelihlukuluza amaKristu leli akhulume ngalo lalo uphondo oluncinyane kulokho kukhulunywa ngombuso ofananayo ngoba iBhayibheli lizama ukuthi lithi lona ukwahlulela kungaqala ezulwini kuzaba lo mbuso ozahlukuluza amaKristu kusukela ngo538 kusiya ku 1798 u1798 useseduzane lo bani lo 1844 then ukwahlulela kwaqala ezulwini ngo1844 siyabonga mfundisi sithi maybe esikunanzelayo kunye lapha sengeza ku lokho kunye ngumfundisi uShuma ukuthi lo umbuso enxe uzabalula kwalaleli ukuthi sizwisise ukuthi masikhuluma ngembuso le kulamabala lapha aqanjwa lapha impondo kunywe ngezilo lakho konke lokhana kubalekile ukuthi sikuchase lokho ngoba sithi iBhayibheli kumele lizichasisa ngithi so masifunda iBhayibheli laphana umbuso akhuluma ngawo besikhuluma ngawo ophondo lolo luncane kuthiwa umbuso ophondo luncane utholakala kuDaniel chapter 8 lo Daniel chapter 7 uDaniel chapter 8 utholakala ku verse 9 uDaniel chapter 7 utholakala ku verse 8 siyafika ku verse 10 so ke xa ukhulunywa ngezilo laphana kuvezwa imibuso so uDaniel ke utshengisa izilo eziphuma olwandle amanzi amaningi okululwandle aveza abantu ukuthi imbuso le iphuma phakathi kwabantu abaningi angithi then ke impondo zitsho okuyimibuso okuphuma phakathi kwembuso emikhulu so ke sikunanzelayo ke lapha yilokho ukuthi lolu phondo oluncane kumbe lo umbuso ovezwa lapho njengophondo othiwa luphondo oluncane ngumbuso ohlanganisa ezenkolo lezombangazwe ubusuhlukuluza amaKristu usebenzisa ke amandla ezombangazwe kusho ukuthi ke ngesikhiwa bathi yi-papal system umbuso ongani ngolokukholwa phakathi kodwa wona ungekho ekukholweni suthola ke lapha kuvezwa impawu zawo nxa sifunda ke kuDaniel chapter 7 lo Daniel chapter 8 sithola ukuthi uphawu lokuqala kuthiwa khona lo umbuso uchasiswa njengophondo angithi Daniel chapter 7 chapter 8 okwesibili uyahlukuluza lo umbuso okwesithathu awuhlukuluza kuphela uhlukuluza amaKristu okwesithathu ukhuluma inhlamba njalo uyaziphakamisa phezulu kokuthiwa nguNkulunkulu phezulu konke okuthiwa nguNkulunkulu angithi okwesine lo umbuso uhlukuluza abantu bakaNkulunkulu bathwalise enzima ungazibalisa kuze kufika ku number 7 impawu zalo umbuso ngezinye indlela ngibile laphana kancane ku memory text kumbe undiyena ozwa ngekhanda ethi yona okweminyaka unto 2300 days yesifuna ukuthi sigxile kiyo singabuyela ngayo kuThabanekeli elalikhona emhlabeni lapha kwakusibala lokho kuthiwa yi-cleansing of the sanctuary ukuhlanjululwa kweThabanekeli kwakusenziwa kanye ngomnyaka so-ke uDaniel utshengiswa isehlakalo sokuhlanjululwa komhlaba kuhlanjululwa esonweni imbali yokuphethwa kwembali yomhlaba so-ke abesetshengiswa ukuthi ngemva kwesuku ezingaki 2300 days angithi uqalisa lokho kuthiwa i-investigative judgment ngo-1844 ngasibala sukela ku-457 lapha umfundisi uShuma abathi sekhona nxa kuyikuthi isiprofethi lesi esikhuluma ngaso sihambe size siyefika ekwahlulelweni njengalokho likuthindile bafundisi kutshoni kimi engiphila ensukwini zanamuhla ikakhulu ensukwini zokugcina nginanzelela ukuthi ungabala incwadi kaPetro wokuqala ngo4 ivesi ka17 uthi kwahlulelwa kumele kuyaqala endlini kaNkulunkulu
pho kobanjani kulaba abanjani abangamkhonziyo abangamaziyo uNkulunkulu kuthi ukuthi wonke umuntu uyakwahlulela kutshoni kimi engiphila ensukwini zanamuhla kutshoni kimi kutshoni kuwe emlaleli nxa siphila ensukwini izibonakaliso zonke zikhomba ukuthi uJesu yeza lokhu kwahlulela osekuleminyaka kwaqalisa sikhona apha sikhona khathesi kutshoni kimi Juma namuhla ngingaphila njani kumele ngiphile njani nxa ngikhangele lokhu kwahlulela okwenzakalayo esikhathini sona sesiphila kiso ngibona okuqakatheke kakhulu ukuthi ngikhangela ukuthi lokho kwahlulela kutshoni kimi ikwahlulela okuqale ngo1844 kwabanye abantu ngabe kuyimfundiso enganintsha kodwa seyomfundiso entsha ukuthi ukwahlulela okuqale ngo1844 ukwahlulela ngikhuluma kunje sokuthatha indawo ezulwini ngezindlela kumele ngiphile impilo yami engazathi usuku lwamhlanje usuku lwami lokugcina emhlabeni ngikhathazeke ngempilo yami ngoba lokho kwahlela okwakubizwa kuthiwa yikuhlanjululwa kwetabernacle cleansing of the sanctuary ama rabbis babesibona losuku lokwahlulela i-day of atonement lapho wonke umuntu wayezihlupha zila ukudla evuma izono babezihlupha ngobudlelwano babo loNkulunkulu okuveza ukuthi okumele ukuthi ngabe kuyayenzakala namhlanje ukuthi wonke umuntu ongumKristu abezihlupha ngesimo sakhe ukuthi umi njani lo Nkulunkulu indlela aphila ngayo yes ngoba mina ngibona into ephambanisa abantu abaningi ngamavesi amanye aseBhayibhelini akhomba ukwahlela as if into ezakwenzakala le phambili ekufuture abantu babe sebecabanga ukuthi hayi siyezi isikhathi enzabe senilungise khona izinto zakho yes ngoba nxa ubala umchumayeli 12 verse ngo13 tena nanku kuphela kwendaba mesabeni uNkulunkulu ligcine imiyalo yakhe ngoba uNkulunkulu uza letha konke uza and God will judge and then uPaul kwesinye isikhathi nxa echumayela ejele laphana echumayeza leyani inkosi uthi yena wakhuluma lo Felix ngokwahlulela okwakuzathatha indawo in the future kumbe sibale verse lena umsebenzi 24 iverse ngo25 ngibone ngasathi ikubeka sobala nxa uyilokhu uzuyibala iverse leyana ingazathi ikhuluma ngokuthi ukwahlulela kuzenzakala le ngesikhathi uPaul echumayela laphana la ngesikhathi umchumayela ekhuluma amazwi awakhulumayo kumchumayela 12 verse ngo13 no14 ukwahlela kwakulokho ku in future and iBhayibheli libhalwe laphela lonke u1844 engafiki ngakho ke siyazi ukuthi why ama writers amanye bebhala engazathi into ezaba kusasa ukanti khathesi thina siphila namhlanje ukwahlela kuthatha indawo namhlanje yikho ngama 1840s uNkulunkulu uvusa isigijimi esichumayela ukuthi mesabeni uNkulunkulu limkhonze odala izulu lomhlaba umkhonzeni ngoba ihora lokwahlela selenze njani selifikile namhlanje si announce ukuthi ihora lokwahlela selenze njani selifikile siyabonga mfundisi kakhulu into engihluphileyo kakhulu lapha ungambala kuhle uDaniel lapha ngo7 zonke izahluko lezi amavesi esiwathintile lapha uDaniel ubona umdala wezinsuku ubona umdala wezinsuku ehlezi ngendlela afanekiswe ngayo abe sebona futhi lezincwadi zivulwa abone lezi ncwadi zivulwa izinkulungwane lezinkulungwane amawaka lamawaka izingilosi ekhona abone futhi lo fana le ndodana yomuntu enjani elethwa kuyimdala wezinsuku ukwahlulela kanjani kwaqala ngithathekiswe ngakhathazwa ukungezela khona ukochuma ukutshoyo ukuthi ukwahlulelwa lokho ngabe kusenzakala ezulwini ngabe kusenzakala lapho kwenzakala khona ngesikhathi okwenzakala ngazo angikho ukuziphendulela akufanani lokwahlulela kwalapha emhlabeni ukuthi hayi umahlulelo uyabe laphana igqwetha lami lilaphana lami ngilapha
ukuthi ngilakho ukuthi ngiqoqisane legqwetha angikho mina kodwa impilo yami yiyo engimeleyo le misebenzi yami lakho konke engikwenzileyo lendlela engiphile ngayo yikho kungimeleyo encwadini ukuthi nxa ibizo lami lidlula izulu liyakhangela impilo yami likhangele konke engikwenzileyo likhangele konke engikho khona engikuvumileyo lengingakuvumanga indaba le ngibona nxa singayithatha ngendlela eyenzakala ngayo ngendlela uNkulunkulu aqiniseke ngayo njalo azihlupha kakhulu ngayo ngasonke impilo zethu siyazitshintsha ngasonke siyaguqula indlela esikhuluma ngayo indlela esenza ngayo nxa sinanzelela umsebenzi omkhulu oqhathekileyo owenzakala ezulwini ake ngithi ngakakuphi sitsha ngithinte lokho ngamafitshane ukuthi uthintile mfundisi Chuma ukuthi uNkulunkulu uvusa uletha udaba okumele lugijinyiswe lusakazwe ensukwini zona ezokucima udaba esilithola kusambulo lengilosi ezintathu angithi ofanele ugijime ngesiqubu ingathi ukugijima kumbe i-agency yevangeli leli yodaba lolu ingathi yaphela ngibe nombuzo ngifunda ukuthi kambe ilivangeli yini esilokho esilichumayela kuma pulpit yethu yini elokuthi ihora lokwahlulela selifikile abantu bazilungisise kumbe sesilibiyele sesichumayela nje izingane kwala lezinto ezine ngibe lokukhathazeka ukuthi abantu siyabalungisisa yini sibalungisisela lindaba eqhakathekile ukuthi impilo zabo baphile impilo ezihlambulukileyo ikakhulu nxa sikhangela ukubana suku lunye ngalunye mzuzu munye ngamunye hora linye ngalinye impilo zabantu ziyadlule kwahlulelele fundisi well engawuthinta ngamafitshane fundisi ukuthi lokho esingathi i-investigative judgment ngesilungu ukwahluleka lokho esilokhu sigijima phezu kwakho state nakuqalise ngo-1844 why sesiqalise ngo-1844 yikho lapha okuphela khona isiprofethi sikaDaniel lesiyana ese-2300 years iminyaka ezinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu yikho lapho esifika sithi ngqe khona lapho ongena khona-ke kuverse 25 lapho uDaniel abethi ngasengibona izihlalo zobukhosi wasehlala khona umdala wezinsuku uJesu wasenikwa-ke isihlalo sokwehlulela ngezinye indlela siqale sibona-ke ngathi leso sikhathi ngqe kuqalisa ukwahlulelwa emhlabeni kube kanti ukwahlulelwa kuqalisa futhi ngabantu wonke umuntu oke waphila emhlabeni kusukela ku-Adamu kwabafileyo kuze kuzefika okugcina umuntu okhona ophilayo wonke umuntu oke wabiza igama likaNkulunkulu ukwahlulelwa lokho sikuthola kusiba khona kuze kuyefika to the last person who ever confessed ngokwabiza igama likaJesu ingxenye mfundisi sitsha khonapho abanye bangathuthumela besaba ukuthi hey nxa shuwa sesidlule kwahluleleni kungela muntu ngithola ko-Adamu bahlulelwe kulethemba yini ungasipha themba bani esingalutholela ezweni kaNkulunkulu ukuthi hayi ekwahluleleni lapha singangena singelavalo singelasibindi ngezinye indlela nxa sikhuluma ngokwahlulela akumelanga sikwesabe ukwehlulela lokho ngoba vele osehlulelayo nguJesu utshilo futhi ukuthi sehlulelwa ngemisebenzi okokuqala khona lokhu uJesu weza waze kufa waze sifela kule ndaba okuthiwa i-justification lapho umuntu ngokuvuma uJesu njengenkosi lomsindisi uyathethelelwa ngezinye indlela awukhathalekile ukuthi umuntu wenzeni nxa sikhuluma ngokwehlulela lokhu uJesu uyathethelela nxa uvuma izono zakho kade ngifuna ukuthi ngikutsho siye emaphetheni mfundisi ukuthi esikunanzelelayo ngiyakhuluma nge-Day of Atonement usuku loluyana lwasiba khona kanye ngomnyaka lapho abako-Israyeli behlangana khona kube lusuku lokuvuma izono kwakulusuku lokuhlanjululwa kwethabanekele lasemhlabeni so-ke uDaniel-ke nxa ekuqhathanisa lalokhu kukhulunywa ngokwahlulela kwethabanekeli elisezulwini ngapha babenikwe usuku olulodwa nge-Day of Atonement usuku olulodwa ngomnyaka thina-ke sinikwe kusukela ngo-1844 ukuthi kube yisikhathi sokuvunywa kwezono lokubuyisana loNkulunkulu kuze kuyefika usuku lapho uJesu azaphuma khona endaweni engcwelengcwele nxa ephuma uJesu endaweni engcwelengcwele sithi kuphelile kusambulo ngale chapter 22 verse 11 lesithi kuphelile
kusho ukuthi wonke umuntu each case will have been decided wonke umuntu indaba yakhe iyabe isiphelile so uphelile so isikhathi sokuthi ngabe sibuyisana noNkulunkulu sivume iziphambeko siyabo ekuphumeni kwakhe ngale kwakho siyabe siphila singasela mmeli endawo ethempelini lasezulwini ikulungisisa impilo yami ukulungisisa ubudlelwano bami loNkulunkulu ngazonke isikhathi nginanzelela futhi ukuthi nxa sikhangela kuziprofeti lezi kuziprofeti ezikhona elizweni kaNkulunkulu kule mizekeliso eminingi esetshenzisweyo elizweni kaNkulunkulu sinanzelela ukuthi uJohane uMbhaphathizi encwadini kaMathewu 17:11 kusiya ku13 uyalethwa sengathi umele uElijah sinanzelela uJesu futhi layo efanekiswa njengewundlu lephasika lithini bafundisi ngamafitshane ngemifanekiso leyi imizekeliso leyi elethwayo kusiprofeti njengesiprofeti baba ungakhangela kuhle ku Corinthians 1 Corinthians chapter 10 verse 1 kusiya ku13 ukuthi uPaul uthi yena zonke izinto ezenzakalayo embalini yako Israeli zazi izifundo kithi namhlanje ukuthi uthena singafunda ku history yako Israel but mina ngifisa ukuthi ngibuyele futhi kancinyane kulokho besikade sikukhangela of course lapha nyananzelela enguthanda kakhulu umfanekiso yilo oka John 1 verse 29 othena nanti undlu elisusa isono ukuthi vele konke sikubalayo lapha ungabala ibhuku lika Daniel ubale lika Revelation usalubamba izilo le imibuso lama dates uyabulahlekile kakhulu kumele nxa ngibala lapha ngibale ndinga ukuthi uJesu ngaphi usindiso lwami lungaphi lapha so into engithathekisayo ukuthi Daniel chapter 2 imibuso leyana eqanjwe lapha imibuso futhi efana nayo eqanjwe ku Daniel chapter 7 kakhulu ku Daniel chapter 7 ikhanda legolide selimelwa isilwane esilempiko ezimbili so then kubuye futhi isifuba ibere yilo selimele isifuba then bese kubuya ama thighs belly and thighs uzathola ukuthi imibuso efana nayo then uthi ngasetshengisiwe imibuso leyana uDaniel uthena ngase ngibona waye njengendodana yomuntu ehlala nomdala wezinsuku ehlala lezi ngilosi ama thousands upon thousands zihlala uthena ngabona amabhuku esenziwa njalo evulwa ngezinye indlela akutshoyo ukuthi ngemva kwembali ende kangaka imibuso ilandelana ngabona ukwahlulela ezulwini kuthatha indawo ngibona namhlanje isifundweni lesi ikwesigqileke ikho kakhulu ukwahlulela okuthatha indawo ezulwini mina engingakutsho especially kubalaleli ukuthi lokho kwahlulela kukhangela yonke impilo eyomuntu kulezinye izono ezingelula ukuzibona empilweni yomuntu eziyabe zisaziwa ngumnikazi wesono asenzayo lo Satan wayebencedisana laye ukuthi asenze leso sono ukwahlela lokho lizananzela ama verse akhuluma ngokwahlela eBhayibhelini achasisa lokuthi even lezinto ezifihlakeleyo so okufihlakeleyo konke kuza kuba sobala so ngezindlela nxa sisindiswa uJesu uhlose ukusihlambulula asuse lezinto ezisenhlizweni zethu ezingabonwa ngabantu siyabonga mfundisi ngicela ukuthi ngicine ngayo mfundisi sisitsha siphethe isifundo summarize isifundo sanamhlanje ngathi mina isifundo sanamhlanje besijonge ukuthi sisivezele ukuthi amaqinisa esiwathola kusiprofeti seBhayibheli ayagcwaliseka njengoba sibonile imibuso eyapredictwa kudala khonale endulo uNkulunkulu esebenzisa abaprofeti bakhe uDaniel labanye ababusa njalo uNebukadnezar siyibona igcwaliseka umbuso esiukhangeleyo khathesi ngumbuso kaJesu Kristu siyabonga mfundisi engakutsho ngamafitshane ukuthi sesisezinyaweni lapha sesilindele umbuso welitshe leliyana elaqephuka entabeni ingaqetshulwa sandla samuntu lapha lachaya isithombe
bachabalala baba ngumule. So our next kingdom umbuso kaJesu. Siyabonga kakhulu, siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. uDaniel ngo-2 verse ngo-44 umfundisi usithi seyithintile ensukwini zawona lamakhosi uNkulunkulu uzamisa umbuso wakhe ongayi kuphela oyakuma kuze kube nini lanini. uPaul la encwadini yamaHebheru ngo-10:35 uyathi ukubana ozayo uyeza kasoza phuze. uNkulunkulu alibusise abelani kulo sona esisifundileyo aligcine sibambe siqine ekukholweni ngoba uyeza masinyane kasoza phuze kasoza zilazile. Fundisi Juma sicela usikhulekele. Asikhuleke nina. Babo sezulwini siyabonga isifundo esinjengasonesi. Sicela ukuthi konke esikufundileyo engani umoya ingcwele ngakugcizelela ezimpilweni zethu. Bese silungela umbuso wakho ozayo masinyane. Sifisa ukuba khona nxa amagama abangcwele ebizwayo. Sifisa ukuba khona embusweni ozayo. Sikhuleka ngegama ehlazo bephakade likaJesu Kristu. Amen. Amen.